I evo nalazimo se u dolini Krma i odavde je početna tačka parkiralište, početna tačka za uspon na Triglav. Postoje neke druge opcije kako da se penje Triglav, ali one su malo teže ili lakše, a mi krećemo odavde danas. Triglav je vrh, najviši vrh naravno Slovenije i bivše Jugoslavije sa 2864 metara nadmorske visine i odavde do planinarskog doma na Kredarici treba oko 5 sati hoda i onda još jedno sat i po 2 do samog vrha. Mi krećemo danas do doma i onda ćemo ujutru da ispenjemo do vrha. Toliko. I on malo zadihan. Penjemo se na Triglav iz pravca Krme. I zaboravio sam da kažem da je taj neki kumulativni uspon oko 1800 metara. Znači od Krme koji se nalazi na tada dolina na negde 1050 metara nadmorske visine, a sam vrh Triglav je na 2864. Tako da uvijek se savjetuje početnicima da penju, što bi se reklo, iz 2 dana, to je 2 noći, a onima malo naprednijim hajkerima 1 noć gore u planinskom domu na Kredaraci. Toliko, idemo. Evo na putu prema planinarskom domu koji ćemo noći, ima jedna mala planinarska kućica i čini mi se da je ovo u slučaju, što bi se reklo, nužde da se prespava. Ne znam kako se zove tačno. I evo bukvalno za, što bi se reklo, hitne slučajeve, pastirski dom Prgarca. Može ovdje 2 da odspava i dole možda još 1. Pogotovo ako nema gore u ovom domu mesta, odlična alternativa. Toliko. Evo ga izvor. Na pola puta do vrha Triglava. Idealno rasteženje. Evo još. Još evo je dole. I evo, posle 6 sati uspona i skoro preko 1500 metara kumulativnog uspona, stigli smo ispred doma na Kredaraci. A inače, ovo je ovdje Triglav. Sutra ujutro rano se budimo i penjemo. Ostalo negde malo više od 300 metara
tog kumulativnog uspona da ispenjemo i Triglav. A to je možda i, ajde da kažemo, tehnički najzahtevniji deo što se tiče penjanja i tamo ima malo i ferate i kablovi i tako dalje. Dobro, idem sad popijem pivo pa na spavanje. Toliko, vidimo sutra. Jutro je na Triglavu, to je ispod Triglava, kod planinarskog doma Kredarici, i sad ćemo da penjemo najviši vrh Triglav, 2864 metra. Oprema je tu, šlem je obavezan, ferata set je na preporuku, taj posljednja deonica je tehnički dosta zahtevna, tako da idemo. We did a full assembly. Yeah. Samo uspon i spust je, ajde mogu da kažem, i težak i nije težak. Sve zavisi, stvarno neko koristi konopce, tačnije ferata opremu. Ja koristim samo ruke i to je to. Gleda se gde se gazi i polako. Možda najveći problem kad ljudi, kad su neke grupe pa treba da se mimoiđemo. Ali to je naravno, treba imati strpljenja i to je to. Sve u svemu, osvojen vrh Triglava. Evo idemo prema domu Kredarici i posle toga se spuštamo dole, tamo u dolinu Krme.